Wangalizi watukufu ikao nyi hudunga ya matangazo ya hele daho la Tropique FM, la Station du Soleil, tosa na salamu do za hanyu ze rehma za Mwenyezi Mungu na zimwendeleni hanyo tipia na umwabiani ukaya ze nsuzinu haini Islamu yoka juma hubi takbir na huombelema Islamu dua nuwandu ikao nga waharuma ze ardhi ni toharifu waombe dua zijowa fai zirifai yabo siwamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Amrongo eshaba shirina mina Madame Ben Swahiba leo tarehe 4 ya Juin mwaka 2025. Mwanzishi jimla wa hele daho la Tropique FM Badru Soule Risson Ferrol Mkazi Marseille. Le grand notable Abdullahi Maesha Paris Marseille. Grand notable Mzewatu Alimbaye Bordeaux. Grand notable Mze Wahatu Wajau ikao gari mheshimu Touré Mze Wahatu Abdallah Ali Najim Lyon. Mama Ilma Paris Tina Amada Swalihi Paris Madame Docteur Dada Marseille. Et si tu abariza Comor Comor Info et chaîne libre haini sitiboko wopatana nele daho la Tropique FM hawanika picha riwambie uka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mfumsanu ngasina madandaru rjo tekeleza banu hamutaswar e madaya handani garjo dhukuru ye de fête ya hunrana ne daula au ke karamba daula do warumishi wa he daula nombenushiwa kirasmi wa huwa ndika ngwatuhumlao ikao harumansi zonziro hozamba nade aferi ya hemwa na nyasi ikao ngarimombe la udua Haji Bashar ikao ngarimombe la udua Mungu ya muhifadhi inu hosoni mwatu sisi Tropique FM la Station du Soleil siyohaba defet ribambieni ukako zijohuja zijohuka sirini kuzijohu tataya stojo kadhahir ze mikro za Tropique FM ngazi pe yao unuinate de la Republique ya Singani borcho hanzarambe mani mahini asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazima urimike nize haki za kibinadamu rizamba onfumo rakanuo hukaya rijiferesha si Tropique FM ho wonesa ukaya mtukufu SG Nuru El Fath ramambia rulona maamili harumaze ardhi zinu nizende mazinzelila ukaya hudungana na wandu kao baadhi ya hao ngwambao ndrabo zaja exactoma rizamba kana ruzi zirejeze rirudi riweshelezizie daula ya makatianu ukabo wa Komori mlio bonze na hunundani haini mrikao hakaharume daula hatuhumlwa haungutuhumlwa neze siri ikao mbi kazamba kazirendwa zaka homuoni mwe daula ngabo wahisa waishili wao ngabo baadhi ya madhamana waruma ngabo baadhi ikao ngao haruma ze la joli zahe e daula usoni mwatu si Tropique FM aminiwe matangazo yanu hukaya ekarija vakansi banu ekanga si ulaya harume makazi ya hatu si dekina harume matangazo lazima batu regefu mvubanu riwonise zera aiza hatu sonima izore fikiriu un grand défaite ya hunrana ne daula ekidastur ngarongoza wa daula nyitukufu ya hatu ya tendelwa ne mtukufu Sayyidina Rais
fakhamat rais Colonel Azali Athman ukangebidiu ezilera zijao sabade kihatu eki experience e dawla isiswabonsi khususan ani do jumbe la rais zera aizatu ngaramba hukaya ngebidiu wanadamu wao washanjewa tosa na salam ya fatahu ya razako ilimbana bwa Komori mrangali yao wakomori wenji ngwatsuwa uzensulia ushukuri ya Mwenyezi Mungu hawamba ukazinri zinu rikauzilinde uka ya dawla ngwatsula nao zengo ngwajila ujamfi eya rendo anaindo ya urendo anaindo fakhamat rais ewabili Nuru El Fatih sha wasoni matu Situapike FM ngaramboka na mshukurie haukaya mrambu wanga mrabu wao ejo parehana na halatu yabo ngaranzao rijue ze hukma ewandu wanu wajoko rendwa ekaya wandu watumlao watukufu watumlao waishili wao riwahishimu ukaya zitise banu lintike linupovu la koka nrudini beshele nimbushurie khairi na salama na amani samandami nimbushurie khairi na unono na salama bashari nimwambie ka mguha uhifadhi mgungu jo uhifadhi haukaya dawla inu ende uhurenge uhifadhi kutsujua wandu wajoko fungwa kutsujua wandu wajoko tolamo hazini ewa joka wahurende rogo hinri bandia ukamnejana mkomor mwinyi ufanya hazina wandu wanu ame makatianu uhifadhiha nawe ngari huombele udua njema Mwenyezi Mungu ajailie uroho kwa mihononi hahe serikali Situapike FM na huambaka huwasili haju kia sautesha mwana nyashi bashari tosa na salam mwana marabi Abdullah majana kango jihundo haini mahala ulionga mubushuru khairi na salama mera mbambani tosa na salam abada Mohamed Dikero kango jihundo pari tosa na salam nge nyawo zihali zibadilia harma zisiwa yallah zihali zibadilia ngwajilao ngwajohujila jamfi nam ye dawla ngwaishiliwao ngwajohishiliwa nambari hanambari ngwatsongohenda wenjeza sha itike ngazi hisizo banu haferi hamade zabira manako morsi karla wa episode na episode ala rioni aferi ya Nazra rioni aferi ya mikro riono yinu linutuhumaku dawla kwezi mheshimiwa rais wa dawla mtukufu fakhamat rais kwezi SJ ngebidi uone izo ikao nizo sisi watu ambao ruambe ukaya rangude kabine ya Colonel Azali Athman haini mlika hatumlo abo haishiliwa ngeharuma meza ya ngeharuma zemeza za mahakama uweka kahazini amrina dunia ngarlindao thumma ngarlindao mwandikao mbalia ze siri haumkautowa faraha kusonima dawla amini ukaya ikamparisiwa mahakama amhukumuni sawa nuwandu ikao wa hukumlao sawa na rais mzamani mguya jo muhifadhi Ahmed Abdallah Muhammad Sambi yaliyo prizo yalona mahaminane mrudi ni mshahidizeni banu watukufu wanzani ikao mbalia zitwa zima mbalia kinyume ukaya nana zedua za huwa Komor ngazi wanao abaraha tosa na salam ngawa wabakisharume magari ya hao
ngamjo hukumlwa banu ngamjo hukumlwa banu wandu walio karibu na Colonel Azal Athman wajijuao warambuao kako elimrende naye na mke makine kazini ufanyo kun fayakun ngamjo hukumlwa njaba kamsina mali tosa na salam ko zijo huja zijo kasirini ko zijo tsataya stojo kadhahir ze mikro za Tropique FM ngazi pepe yao hunuinate de la Republique ya Singani borsoanza rambe mani mahini asihazi hauhusi shiwari ya uhadile lazimuri mikenize haki za kibinadamu na uvulie bonti bavya wa Komoro wavunzoye milioni wandikao wakakaribu ngao karibu na Colonel Azal Athman wanruango ndahunga wajihunda prizo ngabo ishili wao ya Fatahu ya Razak wao wakahurengwa ndahu ndaharume magari ya hao ya serikali ya Allah izo pia ufanyondo mji fahariu bahari nganya interesa hanyu personnel mji kubaliu ukaya habahanganyi wandu ekezi yu hisa gamjo huishiliwa tena kamna ushida mfanye mpeteye ngabo wajo hutawa bonsiju iyo hisa ngabo wajo hutawa harume ardhu ya Komoro eka Colonel Azali Athman mtukufu rais wa daula kati ngamcherere yao habaha nganyinya ze opportunity habaha ngamnikao wananyanyi ze fursa habaha nganyinya ze mali amma ngamonao ze dalilu ndemana rudongo mabya kana mdoishie Tropique FM ze dalilu ndezi ngabolo arume pouvoir wahimisiwa haruma ya park yallah izo yafanyando kun fayakun kun fayakun mhanama volcan kartala yabona mjesheleye ai ebanu mtokanti kweli Juma hufanyilie mwaye daula chantage mtokanti kweli Juma hu rema ya mwana wa mwaye daula Juma hu mtunda na bala ngani bazima ngani mwendao mwendo mzima hata nyulilia bazima hata mwendao mbeli za mahakama ujohundi kange mrahafu mtowe haruma ya mihono ya daula shabo Mwenyezi Mungu ujohundi kweli zila kakaudo hamba zenrabo wakaudambie daula wakauhadaya mwa daula Juma hufenti Nuru El Fatih umambisa nrabo na banango na kinyume Mwenyezi Mungu na wahukumu haraka wakiharuma mbele za mahakama dhahir hata magara serikali ya hawa kanayo na dorengwa ho gendarmerie muone kamruja ukaharuma ezi hafanyilwa jao paf haukaya mzihi ya mio ya hanyu nyima baki na muamini ukaya ho mvunzo muo wa ho wa Komoro kam amini kamrende na hii kam amini kamrende ro ahla wa sahala shekanga amini ukaizonga renda na hii ngamonawe za jiri ngamonawe joko mjiriani na duniani rangu fatuze maudu twa kiyama fatuze ke kiyama himi ngotilwa ho kabrini gojo uzisi wa jau gojo unisi wa daftar hamada namnaim na jau mbele do upande unu ngohimisiziwa manzishi sirende ummanahi sifanya ndogo fulani balango sisoka brini tosa na salamu dozahan ngenyao yonde mana boko Tropique FM karikansiban ngari amini wizorambao he adabu ne hishma rimoni senukaya ligugunyiha shakalijatiha ngali gugunyihao warumish walio baiti salama ye daula giyo Juma huishiliwa ne mahakama hasibabu de aferi ya hemana nyasi rimobela odua
bashar na hummika picha na humsalue sabanda mimi je m'engage ngamu salue na hubushuria unono kheri afya tosa na salam rihanti le picha la handa atukufu wanzani wakati uja mwana marebela mada mwana walad rabin tosa na salam nyoruma hiya ba na partage njimjoko hiya mrudi partage wakati uja lazima uriuzise wananyasi watukufu waheshisi wa Shanzuani wananyasi kao 2029 yeturungio ya hao yeturu ngiyo ya hao gejuka ya hao je yenga muaminiu zinurambao yenga muaminiu zinuribashele zao ranyimlo kinyume ranyimlo haruma yezi au karima biani ukaya nyorumlo haruma daula ino habaha ekezi wasuli haruma sheshi wa Shanzuani nsijinu senjizi bayi yogejoka haruma sheshi wa Shanzuani nyonro he partisar semsilo jinu sanjizi rizamba karna ula wa ishelezi nuru el Fatih SG son excellence nuandu ikao ngwa jifereshawe makatianu ruzise wananyasi wa sheshi wa Shanzuani isiwa shitukufu shilona wandu wasoma ikawa ituru ya hao ika 2021 yemhuwa he daula hajaha badili ya constitution فخامة الرئيس العنقيد عثمان أزالي 2029 feturingio ya hanyu yenga muaminiu los alangara uzisao na mwishie yenga muaminiu ye Cour supreme yinu ndeinuwi yo honga bon ngawajoka Cour supreme yinu raji ya Fatahu ya Razako yo monti ngenyao yenga muamini ule jeshi la Komori lijari sulvayeze voti za 2029 ni wakati uja ngamjoko amini le jeshi linu la resavoti rangu 2029 rangu 2019 ataje honda 2024 voti bako kabaja paroka deuxième tour ngamjoko li amini haule jeshi tsindeli haule jeshi kalna hunjia mbili yararu yenga muaminiu yenga mjohu kubali wananyasi washeshwa tukushanzwani mremawe yezi na nyimlio haruma yezi hauka maudu nga mnuma ke konyo nzima mwedo mzima nga wajihada yao shawaunga nga mjohu kan konyo nzima ese ni ndeinuyo hautsindei yenga mjohu kubali ese ni inu yo yabili daula ya hatu enga mjo ushinda mkontrole ekaya wandu ikao wajokwenda harumaze hele zinu za 2029 au ka 2027 yo preparation ala abaisa gwandisiwa zinu juzi ngarendora gabili 2026 hemnyizi mge uri hensina muo enyi daula yeke people waharaya wambanga vo ze votinga jo resiwa ni wanru wonze kuru tsindei seni tsindei enga mjo ushinda kwa wakati nga mroha haruma yezi zozi sabu ni mweshelezi ziaoni ni daula nyinyi mjo haruma daula mdo jua kanga mjo rohabo Voriona uhabaha mwakaushia nuru el Fatih SG député wa hele jera la hambu chef du gouvernement son excellence mlona nyaye mtsana masi utasi voriona uhabaha mwakaushia colonel Azali Asmani bandhi ya hanyu fatuze wakati manda jo hisa ikawa ye people gamjo ushinda surtout de chez soi Shanzuani mwa controle mfanya hamade zevoti zabira ikawa bandhi ya hao ngwa kabajaru wa voti banvi ya hanga mwa zirewa
ngamjo hushinda lo suala ngamuziso hauke dunia ngendo echange e dunia ngenda we change msijofiri kazi la mwafanya 2019 gazjo ukiri msijofiri kazi la mwafanya 2024 gazjo ukiri mkini huenda ubadiliha tosa na salam tosa na salamu doza hanyu mkini ngenyao asihazi hauhusi shiwari yao hadile lazimuri mikeni ze haki za kibinadamu mkini kwezi watukufu wakatiranikana usauhisa na sisi umambianukaya kozijo huja zijo kasirini kozijo utsataya stojo kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao harume vakansirlo niyo banu hunu inate de la République ya Singani Botswana rambe mani main asihazi hauhusi shwari yao hadile lazimuri mikenize haki za kibinadamu ye daula ima katir zamba wabanu madhamana ya daula wahisa ngwa ishili wao tena rongoboko riwanesa ye daula ukaya haini mdikaonge karibu ne daula nge haruma detention provisoire haunge haruma huishili wane mahakama matukufu ya hatu ikaongari aminiu sisi ngabo bandu wa mboka tu amini sigari aminiu ngebiduwa nruwa wa demisione shode sharia yode kidaula ngari zambao banu hizo rijwao na experience ya matangazo ya hatu ya anu nane guvernema kwezi mtukufu Nuru El-Fatih kwezi mheshimiwa kwezi Nuru El-Fatih kwezi Colonel Azal Athman amini uka daula ngabidi usebonti uheze guvernema nyurwaje ukaya harumanti zinu zipariane wane mahakamatu kekiri na sisi hoishelezi zena mnainu haki ya hatu rambe nane guvernema ngabidi usiswa wonti bahizwa daula nyurwaji mre bismillah nyurwaji ukaya boriono makatiano banga mjoy mana runongonda recharge ze portable za hatu moroni wakati mchofu kama mbonao banga sina mwenje ربنا ما خلقنا ربنا نهابو wao ngao harume daula shangwa juma kufitiniana huremana ola jau ai wakati ujabo komor watukufu wahamila daula inu wanikao ngao karibu neezi wanikao wa parti serse wa hisangwa ishili wao tosangwa ishili wao mahakama ya Moroni ngabo waheziwa ngabo wajoheziwa ngabo waishili wao nondawe lala yo ikawa jibu riheba no rimwambia nuka ya yabo yenusumbiani yaka Tropic FM yaka hudo onesa ihisa itanganya lekoti haukazinrizamba kangabo wabalandrabo ngabo wafanya onrabo abenge ketubidi rinjie haku shartukandari hebanu ili rimwambia ni hukaya fahamat rais oskole wenu riono bila yakafanywa pale ezo komori ya hunra hinri de madiararu osonima wamaha mheshimiwa fahamat rais al-Anqid Uthman Azali yaka president wa Union Africaine mahfali ya birio pale ezo rahunra hinri mimi ngamaboka ya hunrana no shinji mtukufu Colonel Azal Athman ainsi li perte haukaya yede hunra seve njema karitina rahunra ikomori perte ili perte thumma ili perte rikoza riduzuha rinjia haruma usikini na taabu za mwenje taabu za maji na taabu za shahula ikao gasinizo na bei za panda na ziharama za kahudoru milwa wanadamu ikao wakahudunge mwahe daula huenda haruma zenti
no wanadamu ikawa wakahulibwa mapesa ya bije ya kauroha haruma daula Komor ingeze malizo joka haba hainu bakomando moteri za nyumeni za tuparo rumilwa ngaro nao mwenji ujoka haba hainu ze PS za husumaji ngari nao maji konsekansi ndei ukaya owandu ikao wakaudo pashie misafara ya haho mwedungana mwenda haruma ze some za hainu Afrike waka president wa hainu Afrike wale wakahuba wambanrabo wakaushia juma hutoa faraha juma hamba mafiti juma hufanya ndongo ikao ze dalilu dezi ngwa ishili wao baadhi ya hao ikangwa tumlao njamba pia Yode raa ya hatu si Tropic FM rioni saukaya bila mwaifanya leo opale rili hasara senai rili si hasara ndo riduzuha wakati ya mhuwa he daula rais mtukufu Colonel Azali Assoumani yani kiwa president wa hainu Afrika perti kanyinji sha huhishimiwa Mwenyezi Mungu huhishimu haukaya undana na utukufu Colonel Azali Assoumani yesevea hao hikati rangua juhu ngojo waonesa ikamgwa benze zilebwe ujue Mwenyezi Mungu yabo embadongo ikawe nti hundu lutokaya president wa hainu Afrika wa Komori basi eturu ijilia Komor bili shenge eturu ila enge turu yakana mheshimiwa iujiwa afikira mazemali kaudo za kaudolibi wa uwandu ikao wakaubalia ale fitna wakahuminya daula na balangwa wana kinyume rakauzamba uka ngabo mpampa yabo betsalama ngabo mpampa sisi ngari aminiu zinu rambao watukufu mduga wa matangazo ya hele daula Tropic FM ukaya Mwenyezi Mungu oi kaja paro dhulumu weshumbe shahahe ngari lidao wabaki aharaka banu sibambia nikangamo nao ngawarutao walona adali na nyumba za serikali na mishahara wali wao waishiliwa ngwajua utolo hazini ya confiance isailawa wapue daula sheo nyi sigari wambao Mwenyezi Mungu aharaka banu ubenua ni mrarende tsinu na hii yanjiharu morodo ekati ndabaha diorendao ni amini ukaya eka Colonel Azali Assoumani kati harume hezi ngabo wanadamu kwa na ubaki Armentino kwa na ubaki Armentino ngwajua utawa nrudi nionese vanuka eikaya Colonel Azali Assoumani fakhamat الرئيس kati harume hezi e parti serseke nauka e parti serseyo kena ukaya zedalilu nga mwanao zedalilu nizo mwanao mahakama leo jau na yesh Bashar ngugujo hifadhi wana wa Komor wajiunda harmaze prison sheya renda nayi na hukumlwa Komor wajue tikeli mpovu la koka rimambia nukaya mawasiliano yato de namna inu siwanza rebehe message kao ngejolo lana ni actualite ikakamsudori wona rehea yo haki ya hanyu yo haki ya hangu wa ukamitibe nsohe ya inu wakati nswaba mnyanya au nswaba batani hazi hangu lehi wakati wa sawa ilalika masala